ɔsɛ mede makoma nyinaa bɛkamfo Awurade. Atenefo dwabɔ ne asafo mu. Atenefo dwabɔ ase ne asafo Awurade mu. Enti baabi bia yɛ sɛ nyame ma bodwa na kyesa asafo Awurade mu. Ɛna me pɛ sɛ ɔma wo ne so baabi bia wo hwɛ ya wo tie ye bia. Ka bibi kyerɛ Awurade de ɔma wo hu adekye. Ye wa ma katrema da wa bodwa. Let God hear your mouth.
I will show mercy on whom I will show mercy. Father, Lord, we thank you for showering your mercy upon our lives. You come up and son of ocean and the your mercies never come to an end. For they are new every morning. 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 You come up and son of Father, we are grateful. Jesus Christ. Yakupon Shiraupi. And now no pay on a Sompa first service. Abomu a year radin Yankupoi. Also for the chin, you should be bobbing now. Adophobia. One my walk on you. Also for one who do one. How much you call hospital now? Oh, no, the best it in Akata. You don't know how. Yes, Lord. That's what you say. Okay, Psalm 108, verse 39. I say, I will praise thee, O Lord, among the people, and I will sing praises unto thee among the nations. I say, Radimeda was it. Amaimu. Na metu aye ye jo mama. Mama. Amaimu. And na adentina unye radiaya amaimu. Oh Jesus. Unye radiaya emani pante. Ma onesubium. Bubonio mana fada eradia. Oh yes, Jesus. Eradia Kosona da was it. When you say Koswa dia mama mantoria Koswa udu Koswa dia sedama odi unsura odi extra ya Koswa ndo wa bamba wa poyo when I was dia kwa da fugi dia meka na bada na say ya free na ya na Koswa ya aso ya na Koswa ya na Koswa na go for the one for the account. One sorry. And so we are going to flow. Such a people every hour. And to run what for one sunny. Well, that was so was from one fire. Not one of the Korea. I saw up no one. Are you come with me? And I said, come with me. And I was so good to all you use. When you say, why you
Everybody and now no pay. Some perfect services say. I was so. Perfect service. One or the other, some Europe say. One or no, some our Asia say. American in the bottom say. African countries, I would also say. My gun and Cronyana say. One of Facebook, you know, so say. On our side. For Sudan, the Mujina so of Facebook, no. So na Asantua Mujina so our Facebook, I shut down the Mujina so our Facebook. So na Jesu Mujina so. Esumani root mujina so zinabu amedu mujina jina so on Facebook I rather almost say omuyiwa sabre dia koswana share some link na emra so say ba betie futu sem ye ba betie nyame asem ye ba ye jina so edi abompa Oh yes. And then anano pay a ye ahomachi baby all share utie ye fribia. And then Yankopon as sama made brow and na ahomachi and pay and say abrabomo asrochi. Storms of life. If we now chemuno and a menoka abrabomo asrochi wasem. Mechia kwabrani abranyina for enanu pay. Yes. Sompa first service ma kwabrani abranyina che and say enne eye brother. Yes. Enne anu pay o how ne say asrochi ben ebowo enne sompa first service message o how ni nyina mu mawrade Na awrade beye. Ja amane ni nyina mu mawrade Na awrade beye. Ja amane ni mu nyina mawrade Na awrade beye. Awrade otumi ade nyina ye. Yes. Ena me ba sa me ka kire ohwefo bi. Me ba sa me ka kire obi bi oye otiefo bi. Sa abrabo aye bono. Oh Jesus. Asroche so kan. Yes. O how kan. Ehu ka ho. My God. Na asroche bremu no die na woye. Oh. Asroche bremu no ye frɛ Awrade. Ena ye gya ye how ni nyina mu edi ma Awrade. Awrade say ye frɛ na ono so obeji ye so. Yes. Na obefre soro mo soro. Na wa hye ni din kronkron no animunyam. Hallelujah. Amen. Etoda nipa pi abra adwene ne se ohaw bi tu nipa bi sa afroche bi bo obi a Yes. na chese e bia na boni bia otimo boni bi na ma asroche no ebo no ene sompa first service ye ba se ye ba be ka kire obi a wo hwe yen a otie yen se enye boni nko a na di asroche eba That be. na abrabomu
abrabomo asitremo enyamesomo abrabomo akwantu no ohawne amane pi na ayemoma enti osi hunu ye se otiri ni amane dos aso Yehowa ni na mu bone di asrochen eba my God yes sa so ena nyamesom papa esoso de asrochen eba enti wo asrochen na eba no eye de ehia asrochen yes eye bone bi a wakoye eye musudie bi a wakoye anani asem no nyankopon watu nanim atua yi ena ede oha obra wo na anasa wo de ne de onye bone bia asoma ore mfi se eye rade Yesu Kristo a oye wiase agye nkwa no asrochen ebon esuafo na adwuma yemu no ede ben asrochen ebon emena o shanse wasomafo Paul asomafo Paul ne nyame adwuma yemu no asrochen ebon enti obi hwe obi tie ye wasrochen ebon nyina ye papa bia ope ede ama wabusua ama asrochen ebon mo wura mfi se Yewrade Yesu Kristo do wiase. O do wiase. O de ne ho ma wiase ena onya atamfo. O se o te se wa wo Yewrade Yesu Kristo no. O se amantifi hene Herod faibufuo se wa wo wiase agye no. Enti o pesa o je wabusua no nkwan. O pesa o bua ni pebi. O pesa o bua manyankopon adwuma koso no uno se asroche ebeba yes na wa search ne bremu no die na wo ye obi hwe ye obi tie ono de na asroche e ebo no ye yade osefo wako yade no nko ebusua na wako firi mu no ebusua na asroche ne ye yade ne nyam bo wa ebusua no ma obekwa enkoda na owo ene ba be fa wa obi hwe ye obi tie na asroche e bo no ye ebusua bi a wakotomu ebusua no kotomu aware sem ho aye den aware sem ho aye den et obi tie ye ene wanyini wadu ni panyi mfie so ni fia na ekọ na nim asosofo aware no ma asem ebi se oyiyi mem ososo ma ebi so se ososo memba aso no ankasa di onim se ye kangu no so ni nyina enya no kore na embom eye busua mu asoroche a afa wade ho ena ye den ebo enti efri sanate ena no pay sanate ena wie sanate ena nyume amishira asoroche bi bopi den yes on person be wo ba ena wo twa dian ena ye na wo ena ye na wo awo nya tomatoes na yakoto no malako jam yakoto no central market awo nya me na de ma pa nya ena obi hwe ye obi tie ono so na so chen yes on pebere on pebere tu pe djuma bi nye osofo de taria na why o maswa na jiegu wo djuma sem djuma be na onye bi da ono nko djuma no ko wurabu a osofo asroche no bo a na de kaba ena obi tie ya na no pay awie ba bi ohwe na djuma ni nyina egu ni sika na hye ni sika na hye na djuma no gu eya soche ebo no mama me se ja ni nyina emu ma urade na urade baye ja ni nyina emu ma urade na urade baye o sukuni a utie me ba bi edre yo se di fa ukoso if se sika sam aye den semester nyoma mu aye den law no a wo ye na aye den sa bre me se doctorate na o ye na aye den medicine na o ye na aye den sika sam boafo wo he ya ni nyina mu ma urade na urade beye asofo bi so hwe obi tie
O person in Yakopon Nante. O person bottom the Yabra. Yes. O person ko heaven. And so Busiani fear wako free. Akoye a Bushabia you assassin. Assasia and de sum kabi. Your friend says Zebulon assassin. Amanama Kwanso. Epueja. Naphtali. Bushenu from one person in Yamenantia or bread. O person dissolve what Bushenu man will bread. O person in Yamenantia or Botania Brabo will bread. As roach bonny, as roach bopi. I yes a paw, say Papa me person me, you know. Me, now bonny a mem pen. And I went to mass watching Bobby. And no be suo Europe, a bit suo Asia, a bit suo America. So for a war, send a war, a sea back Canada. A negative 30 plus 30. Also for to become negatives, Manosa could do 50. Minimote AC more but system crab was I'm not sure. So obi man so no say as watching say bon I want you know tia one until they dey aware sem they dey award sem they dey juma sem they said this one and why that's why shit yeah go to sem Acts chapter 27. Na ye can ye twice every verse 21 to 26. Ye ntie nyame asem. Na ena bebre twa mu a onidi ye no. Paul soli gina wo mfimfin ka se. Emerima esese anka mutie me. Na ya mfiri kreta a mehunu amane ne adese ye. Na afi mitumofo se moma mobo entomo yam. Na mumu biara kra enyila. Eje ehyen yi. Na anadwo yi Onyankopon ameye ne dia na mesom no bofo begina me nchen eka se Paul ensuro etwa se ukogina Kaisare anim na be ka kire wo fio se ensuro amen be ka kire wo adwuma mo se ensuro asrochi na ebo no ensuro fear not na hwe Onyankopon de wona a wone wonam no enyina achew enti emarema moma mobo entomo yam na meje Nyankopon di se ebeye se de waka akire me no nanso etwase yekogu supo bi so na dadu nanan druye na yeridi akoniaba Andrea poso no ebeye dasuo mu na ehyen no mu adwumayefo no hunu se oben asase bi na oto susu homa na ohunu se esi abasam adue no na okọ nanim kakra no oto bio 26 no okay. Hallelujah. Amen. It was 26. 28. Ashafoni etiefo amuti. Osi nabi. And asochi no eha asuma for Paul. Yes. No baby says Paul yi ya hwan. Oyo nyame sumafo. Oyo Nyankopon adansini. Yes. Se ono ankasa oyete ben. Obi oye mmeranimfo. Obi a oye odehye aso se obedi Kristo a owu ya ne nansa so sorry ye no meka de owo no pointo Pilato Mary abano obedi no adanse na ma ne hunu nyina no enti de na akofa so asorochi na ba anso onyame suma ne bofo na wotwi Bosumi afi ya bebe suma na bofu amen aba wonche wa amen akwantu nim ho amen ufie ho amen ama asrochi bo sika asrochi ya de asrochi bo no obesuma na bofu amen say ya kan Genesis chapter 18 say nyame suma na bofu emma boko Abraham ne Sarah nche ya oso nyame besuma na bofu amen say nyame suma na bofu eko prison ho Emra Peter, Acts chapter 12. Yes. Nyame besuma na bofo. Amen. Acts chapter 10. Say nyame suma na bofo. Eko Cornelius Sofia. O nyame besuma na bofo. Amen. And then the American church say mensuru asrochi na ebono. Fear not. Fear not. Isaiah chapter 41 verse 10. My God. Or say ensuru. Isaiah chapter 41 verse 10. And na Onyankopon say ono na wo ho. Amen. Oso obeye den. Oso obeboa. And so ordinary ne basa no beye den.
and na me ba me catch be a wohwe yese na wohwe ensuro asoro chene gya ni nyina mu ba wate na urade be nyame osoma obofo efre soro mo soro ekọ aso chimbere no mu ebra na enidaso asan on se eye napio yes a mu ni die na omo no mo ye me no mi no de no aye didi ye me no mi no de ene ya nom tindi eno Joseph bi koye Benku bi koye Akpele bi koye oh eburu bi koye o de jollof bi koye Jesus let's just say asana wachi no so ye den let's just say what de no kura na eye ono de o se na pi na ye ni di ye no ye Sabre jai and then Yamia Sama Jai, oh, how did you know Mawrade Nano pay? Never
Jesus Christ. Yakobon Shraupi. Amen. Ebi afen na ode wa fidia na to Sompa TV anasa Sompa Radio. Aya Sompa first service. Yes. Eye bra ye tie nyame asam na ye bom paye. Eye bra ye pagya demu ni nyina e de share radensa. Be bibia ye duro. It's time to commit the whole day into the hand of God. Ebra so say ye to demu ni nyina share radensa. And na be bibia wo mabenam, be bibia wo kru benam. Baby, I will hear Benam, and the annual Mubedi in Suamobeno. Yes, Lord. Obi Pierre could didi, you woe or how bread. My God. Obi to car and the accident bread. Obi Pierre or Cotoni Paboni food. And Tia Bra, ye did the morning in our Sherrod and San. Yes, Lord. I asked rather said baby and Bia and on my home. Jesus. You call your new maswa, your French camera. Yes, Lord. Your tongue so yen talk. Yes, Lord. Say, ye can Matthew chapter 7. Verse number 7. Or say, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. Mumbisa no Mumbisa, Obemamo. Obemamo. Monsheshe. Monsheshe. Na mubehunu. Na mubehunu. Mumbom. Mumbom. No behinimo. No behinimo. And now pay dear no bisa. My God. And the beer one no ever let them move. Jesus' name. My God. My God. In the mighty name of Jesus. I rather watch them pay with you. Mr. I would defend my young so now you will I will be paying. And at the ring, I show them the best of our best and we already
Jesus Christ. That's Awurade Yesu. Awurade Yesu. Ɛna anɔpa yi. Ɛna anɔpa yi. Ɛna awia yi. Ɛna awia yi. Ɛna anadwofa yi. Ɛna anadwofa yi. Mefrɛ bambɔ. Mefrɛ bambɔ. Mefrɛ nhyira. Mefrɛ nhyira. Mefrɛ nkunimdie. Mefrɛ nkunimdie. Mefrɛ nyame adom. Mefrɛ nyame adom. Mefrɛ nyame nimteɛ. Mefrɛ nyame nimteɛ. Mefrɛ nyame mmoa. Mefrɛ nyame mmoa. Ɛna anɔpa yi. Ɛna anɔpa yi. Ɛna awia yi. Ɛna awia yi. Awurade kae me. Awurade kae me. Awurade kae me ma. Awurade kae me ma. Awurade kae me adwuma sɛ. Awurade kae me adwuma sɛ. Awurade kae me. Awurade kae me. Ma wadeɛ no kae. Ma wadeɛ no kae. Ma pɔmɔden no kae. Ma pɔmɔden no kae. Mehia yaresa ne o. Mehia yaresa ne o. Awurade kae me. Awurade kae me. Awurade mehia sika ne o. Awurade mehia sika ne o. Awurade boa me. Awurade boa me. Ɛne da so asa. Ɛne da so asa. Awurade ma me ɛne da so. Awurade ma me ɛne da so. Wɔ Yesu din mu. Wɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Yɛbɔ mpaeɛ. Afa ɛne da yi any evil agenda. Oh Jesus. Bronsam gyina tuo bi a wɔda na yi mu. Anada yɛbɔ ne bi a waso. My God. Yɛ break it out. Yes, Lord. Kase Awurade Yesu. Awurade Yesu. Ɛna anɔpa yi. Ɛna anɔpa yi. Ɛna awia yi. Ɛna awia yi. Ɛna da yi. Ɛna da yi. Any evil agenda. Any evil agenda. Any evil dreams. Any evil dream. I break out. I break out. Break out. I break out. Pray a man and pray. In the name of Jesus, we break out any evil dreams. Any evil against our life, against our ongoing, our income, any evil agenda against our family, against our conduct, against our purpose, any evil agenda. We when the evil agenda, when the evil plans against us today, we break it out, we break 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 out upon the body that is Susia, and then yes, we come, and then yes, we come, yes, sign that you touch us, yes, sign that, yes, to trouble, 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 yes, to trouble. Jesus Christ. For more Facebook, YouTube, more type I break out. Yeah, Juma. Amen. Tiamosa, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Yankopon shout. Amen. Sabre dia mi bietate for natum. Mi bietate for natum. Na opese ebia wo ha obi opese o jemu ma urade. E na no pay a. Na me ne mi team ye no emompae. Na ye ne team ye no mompae. O ha obi opese o jemu e de ma urade e na no pay a. Obetimi afre mo amohwe TV no. Eye lines na eye MCR mo fan lines no TV na nim MCR. Yankopon shira azuka bema ne ni team mo fa ngu animu na nyame shira mo amutie radio mo amuhwe radio mo amuhwe radio no normal ni eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 and 0553 0553 53 53 89 Esrasa ofra twe ho free o radio anasa o TV ho e ma ye feedback wo ha ye nte nka ye be yi wa free so entiteni ofra so a dia wo gya mo ma awrade na wa comment ye ho so o radio anasa TV ya kasa go for no na se nyame ya do mo frɛ dɔso sa onya kwanya wura mu a na ye friend say aboa ye na wo so aboa wo enti mamenko ofra hallelujah amen. Good morning. Bacho, Udini baby okase free. Bacho me kase free Kwapong ebrim. Ma me your friend sister ma dia na o jemu ma urade anopay. Bacho anopay ni jame ma.
many mamma. That way, I'm on Castan, said, I'm telling you, I'm a rat. Or how can she a damn show? Maybe we, and run on your sick. Bolivia, with the radius degree. Or some part of why I did degree, Yaman. Made an ass sick. The bar make my thing. On one of my strong, no shame of suggestion. I'm the any tabia, anything from crying. Amen. Medeme mame ni yemma ni nana nom na ase a onyem nyina hye nsa. Amen. Ewrade ohia bambo. Amen. Ewrade de to no afi atwam no. Ema bi ntu no biomo. Amen. Ewrade ma ohu ni ma ne manana no nyina. Amen. Ewrade ma wapomoden. Amen. Amen. Praise God. Praise God. O tie ho a ebe yiwa free so. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na dia na oja mo ma radio ma me. Kase ti about God is no come. Igba mi kase ni na share. Mo Awurade adeso wa fena one ne ma me de omu nyina she Kristo nsa. Awurade papa ne nya kese. Omo sa na dwuma so enya yi wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hello. Odini baby okase free na dia na oja mo ma Awurade. Ujina so. Yente unka ofia ma memfra ofoforo. Praise God. Hello. Makacho say one two video no yente memfa my feedback. Praise God. Praise God. Praise God. Odini baby okase free. Hello. Oh yetie o. Masra samwa mo frɛ nyina samwa ntwem ho free TV no radio no ho a yenti me ne mo nkasa ema ye feedback mo ntie ne ye emo afidie no na yente mo nka yenti ofra pɛ twe ho fra afidie no ba memfa ofoforo. Praise God. Hallelujah. Kantika na hefa na ofra free na dia na odia mo ma ra. Me free jamanse ya we hamepa. Me no bompae. Awurade mesuma wasem kwa wakwanche wo jamase. Jesus. Oye ya yaresa. Yes, Lord. Ya yaresa ento so. Amen. Psalm 107 verse 12. Oso suma na sem ko sayade. Jesus. Ya yaresa enya wo de a. Amen. Pai oje na yaresa ma wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Oh, mo figure na mo jira ho na mo mfre ho na aso de di nipa be kwabo nsam jamo yamfa. Hello. Praise God. Hallelujah. Oh man. Hallelujah. Odini baby okase free o. Me kase fi so am ya fle me ma me nya afo me da me na nyina me na busu ya me na me se e ma Awurade. Mate. Me ya de. Awurade wa fena e wo so ame. Ma me nya. Wasi ya de ha no. Ne ma ne nana no oja omu nyina mo ba wa Awurade na wotwi ne afi ne buso me hwe won so bo mo ho bai. Ma mo dance. Amen. Amen. Praise God. Hello. Ojina so odini baby okase free o. O wenti me anyira so sanfre biom. Praise God. Ahoma no so ayetoro. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free o na dia na oja mo mara. We kase fi kwa bo fe na me akutu. Me yawe da dem. Tensu sama ko fo so gumi so. Ejina wo kwa bontiase. Bon fa se Awurade kasa wo mezem. Amen. Awurade wa fra mame akoto. Awurade me fra ayaresa ma. Nyame ayaresa no nto so. Amen. Nyama ya so agu so no. Ya jani nyina mu ama Awurade nyama wo. Amen. Amen. Praise God. Hello. Awudini baby okasa free na dia na oja mu Awurade. Dia na oja mo ma Awurade o wo so da. Oh, line no much stresses. I mean for with your father me yente unka yi. Praise God. Praise God. Praise God. Odini baby okase free. Me jam ya Awurade.
Erade ayaresa towa funa so. Mesra yaresa ma wo Yesu demo. Amen. Praise God. Praise God. Ojira so. Odini baby okasa fro. Me friend Joyce. Mama Joyce kasa fro na dia na ogia mo ma Erade. Kuna burunkum. Me jam yare ma Erade. Burunkum me bomb pa esa Erade nsa wo yade. Amen. 107 verse 20 so suma na sem kosa yade. Ayaresa nyawo de ya. O Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa fro oba pa na dia na ogia mo ma Erade o. Papa, Pacho, me kata free start FM, me vital and music. Pacho, me de me money me nianu me na share radin ta. Papa, me na me ya. Vida la misi. Ayaresa nyawo de ya. Amen. Oma ne unuanum wabusia be de omo share Erade nsa. Erade ma madanse. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odofo be ni o odini baby okasa fre na dia na Pacho FM me ko elu kasa fra benasi. Kunadu Abdena say dia na oje mo Erade. Pacho no fe mi jam ebusia ma Erade ebusia kuntinche de ya ri suje di ni ma ko yi ebusia papa mi jam Erade. Erade abasan to abusua no so. Amen. Ya dia ni suje die nkonua empai fre mo so. Amen. Fra dance mama. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa fre na dia na oje mo Erade. Pacho, me friend me abna me kasa free tamale. Pacho me hiawo. Onya wo fansa to ye fro so. Erade a so oboni ana so oba oponta wa safo mo. Wa fransa ohia wo. Erade wa ye ma Sarah, Elizabeth mo ne Hannah no. Erade fa ba to wa fra yem. O Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odofo be ni o na he na okasa free na udin. Dia na oje mo ma. Me de ma me ya me kasa free na nche. Mame ya dia na oje mo ma Erade. Me jam me mama Erade. Ena me juma. Eni me sika sim. Eni me Kristo sim. Mo Erade mame ya. Se oja ne ma na juma de Kristo som Erade sa Erade ye na brabo mo senchane. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oje mo ma Erade. Me Pacho FM Mami Lucy. Na me kuna juma say. Ana me ensayare bi ne media si me da ko hospital say ho na me ti me ho. Me say nya me say won sa me yare. Me no bompa Erade wa fra yaresa. Amen. San bia ha Erade ma ne tunyira. Amen. Erade me fra juma ma ukuru. Yesi ukuru juma bi Erade yi free ho. Amen. Erade twa juma ma ukuru. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. For be ni o, udini baby okasa free na dia na oje mo ma Erade. Ben Pacho FM Davis. Fresu wenfie. Anopai mi jae ni namba ma Erade. Ni majuma so ni sika sem. Eni na ma Erade. Erade me suma wasan kwa wenfie Mavis nchen. Erade kai no. Ni sika sem, ne juma sem, ne ma na koma swade. Erade ma wadanse. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia na oje mo ma Erade o wo Sompa services so. Me kasa free akra. Na me sister ogomogwa. Yare ni ni di asie. Ne hu nto no kro a. Erade be sane ade. Jai o That one is sister. also exams. Ono so say bompire manu. Mate me no bompa e. Erade o si enya ya ha nyina fa sha wonsa na afrisa o dwene ya ho. Erade baby bia ne sister wo ogwa bia. Wa ya ne sa tu me na nto no so. Ne ba so exams. O se ka obi nyansa ye mi se Erade. Erade ka ne ho. Amen. Won exams no mo. Amen. Amen. Praise God. Hello. Odini baby okasa free na dia na Me oja kasa mo. free ko dia pesa. Me friend me there is some ponta. So eka edi me na nje. Ye try ya le san so dia ma me ba. Na nyina. Mo
Doris. Yes. Yesu Kristo atua ye kan wa sendua no so. Awurade ntua Doris wo kan ma. Me bom pa so kura dwuma so enkoye. Saya re so ma oba no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hello. O deni baby o kasa firo na dia na o je mo ma Awurade. Me kasa free as ma fofo dia me ja me dwuma stem apomu deni me ma ba me ma nkoye me je me nyina ma Awurade se o Awurade wa fina twuma kofo do dua. O se nyama nkoye ma no. Awurade oni senkyerene nyankopon. Ye na brabo mo senkyerene one ne mba ma nyama nkoye ma won. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. For Christ, so dear now, Jamma Rade. I told me to see the Auntie Grace. May I let me see him, young. Auntie Grace, that could do Messraya Sama. Eti Yadia, Edunya, Yadianu Tunira. Amen. Oh, yes, to demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O Dini Baby Okasefro, Nadia, no Jamma Radiano pain. Because Africa, so I frame ya. It to coin 8 years in the Onya Krata, which a mama radi. A radi, Messuma was some coca, swallow French. Baby, and you could be our first. Ma onya abrofo ni ma dom ne krata sem enye yie kwa emie man wo krata sem Awurade ma wadanse. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O dini baby o kasa fre na dia na o jamu ma Awurade. Ntachon kasa ku do mahin kro. Do mahin kro. So when ko ko me fre na memma. Tell my na awarita. Amen. Me no bon pa nya me ni nyina. Yes. Awurade wa fra kumi. Oh. Nene ma. Bon pa se nya me kai mo afi. Amen. Me ma mo dance afi. Nya me ma nya yie. Wo Yesu. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby o kasa frame me fa ba ko ka umpa ya de call in the besia. Udini baby o kasa frame na dia na oje mo Awurade. Me kasa free kuma fe. Mo mi ja me ne ma mi kunu adwuma me so madwuma me ma me yare mi ja me na ma Awurade wa fra na adwuma ne kunu adwuma o ma me o yare o ja ni nyina mo hye Awurade nsa Awurade ma na dance. Amen. Amen. For the last color. Praise God. Hallelujah. Udini baby o kasa free o kantika na dia na oje mo Awurade. That's all we do that man that's free. But you got my know about it. You must know about that. It is cousin, you must know about that. You can feel. Awurade wa promise and fail. Le juma sem. Awurade kaino. Awurade bie kwaba no. Awurade me tue juma ma no. Mo Yesu demo. Awurade ma wadanse. Amen. Amen. Ye best sem mo frɛ nyina mo ntimi amaso nyina mo fa nkyɛ eja bo apaye obo ye pekoa na ye nte wonka ofia ena mo bebere so ye asode ketekete no ma hwe ya mo bekobro nsam gem mo fra ye se domo wo fidie no lowa o radio set o TV set no mentie wo ho ne nyina ka na samre a ye be sign out no sa numbers ni mie ni nyina ofra mo ana waka mo pese mo fra ne mo bompa ya mo ntimi anwura mu ni nyina no mo mfrɛ me ne me team ye no me bompa ye number back can 0557 0557 30 90 80 0557 30 90 80 Kasa numbers me nsane me no ho ofra ye no be bompa obuso o se afi na otie no ma no 0553 53 89 0557 000 967 Yankopon shira opi ye de na wadi fre ene ofi ba share adensa Yankopon hwe so ene de ene nye nshirama ade bi onko ye bia no enye yie ma wo Yesu demo. Amen.
Ochra Kristo ya adoma ye bese ya hia wo Sompa first service. And then you so sida